Ano ka no nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga ita sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna na mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan, awagan man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid namang pampanunot no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. At mabiit laeng nga raw. Takitaag no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mo. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urahin nyo ko di ang makaawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, di isang put ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makaruray mo. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, ako. Kamo dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na! Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa dyan ibagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Uwan niya. No. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinubyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una, tapno, masurpresa kayo. Ay na, nukasta. Adan to nga ron apo ko, Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na, ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Kaya mag-urnong muna kami, Sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka na ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdiskitar da? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera.
kung makaurnong tayo tsaka tayo magpakasan. Sige. Sikat makamaw. Mahal. Ada kayo, kasta ti desisyon nyo, bubaw. No, kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, makamo kaya nga raw. Tatang, tati kahit ko, mismo ako kwartak ti maaramat para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Tatang. Hindi yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo ngagsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabaho. Agsubli kami ito no makapagpas ngay ni Darna, tatang. Makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Kaya la. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, Jaime Lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay? Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't day jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis nalipata kaun ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaus taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Naikit na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apay Tagalog ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog, may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da, kanakan. Nairuam lakan no iti Tagalog, idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayang. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa. Nataytayag mo ngam ni Insan Bubo. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't dya kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam mo agpokes dya kasinsin mo kahit rumwar mo't ati kinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Gaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula dahi tayo dya kasinsin mau. Tala ka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masurunak iti dahi jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahi jay pa yung ngamin di ko na yun, nanang. Naapal dahi jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahi jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkarun ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga minitakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Diin pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudan ang sikog ko, nanang.
nahihirapan akong maglakad. Ala, ano sa maun? Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apokak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakitakin ka. Ay, wan, namuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang ka. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayo, ti panagpas nga diyam anugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron, iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wain, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na! Nagpintas ba nga ubing dayto yan? Ay sus! Nagpintas! Ti apo ko may anak ko. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na! Ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag, tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo, ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay, may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanya rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Ada mo mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaarami da kun iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. Maibusan na tayo taragan nyo akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. Binulang ngagpapasken kayaw. Wan, pilaw. Ay? Uray maibaws, nagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Ngamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. Ay, kadumteng tulat tamot ante. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam? Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta dya asawa kantay? Kasta? Anyakit asaanay. Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama klang matantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita miday. Iso nga uray kasta ti ugaliyaw. Awisin kayo latta adumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Uray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan ti tarakan nyo. Intun nagbardi lang ni Bebe.
Sa tayo tumanagpartain. Inton makatawon na. Ay saan masapol abinulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Bay-bayanda kami kadin, anak ko. Ta excited kami nga rod anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apuko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apuko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina na itoy. Oray nangina basta para iti apuko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan na ito nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apuko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog kin ni baby, Darna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Taga-asimot ni baby no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, Mabit ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmagmata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Huwag nga rod, Maray. Amin na makakita, kasta tibagbagada. Napintas ka na, Ay, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na niti pulseras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamang ano mairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Una yan di kasta pa nagsasaom, Mare. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo abulan to'y apo ko may. Umay kanta, Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanu Kunamat ni Bubot ang nagawi din sa lugar da. Kaya di pa agsubli Sana mailew iti apo ko ta. Diyak mo Na. Agsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sangsangitan na. Apay dagita kagawaan ni baby ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain na yun. Alaan? Sino ti magalakan kuan Kan, apay nga alaan da? Malain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry, nandiyak imbaga nagpaiso ka na kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngaure masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito tanak ni Tarna?
Ikatay na sakit. Nagsinublan na kaya manitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isu nga ito tayon. Awan karpangan tayo kin ni Bebe. Anya? Nay, papanamanan Arian. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang. Agkulkulot mang ngaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam Arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas kan panag-shopping mo. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno mainila ba kanayon kanya. Ha? Kakaiso na bak ng dinubyo. Wine, ngam adaw ti mangibagbaga kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo't. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak. Tabak nang ti pakiasawa akto. Apo sa bali manon ta kolor ti buok mo nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinno ka ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat Arian. Ibagbalak laang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo dagiti uso ita. Nay, di ka kumamot agsao iti kasta Arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpada tamutla at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, taga-awawayak. Ngamamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw Marian ha. Sa nagaputa bak ng genobium. Kat lumastog kamutan. Maditi kasta gayam? Kunamatlan asino kang agsasaumot, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Di ta ka manlangan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, ikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputa lab na lab ka, Ariana. Amin na kidrawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Sika laang ti lalaki dito'y biyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika balasang ko. Mabit lang, nana Oh, atoy nana. Agyaman nak. Atoy tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng Apay, nagamamuan da Arian kanjay lakay anobyo na. Eti ka no mo, social media, balasang ko. No kasta. Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali ana. Basta nasingput di lalaki. Diya ka mo Nasingput siguro Ay, binagbagaak mo't jay gayom mo. Bagak, saan nga agdardarasudos.
Pakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, naglaw kumot nga ruday takan ni Arian nana. Kaslalim mastog kan timang sit manipod addan nobyo na. Hay, nalala. Pasensya amlatan jay gayum mo, Elsa. Siya ko unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatin na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anya man ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yun. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay wala, kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay wan gayam. At tu'y ti kwartayo. Ha? Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. At di dakman awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanan titid ko akwarta kada kayo. Inton asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nag-social mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata social mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tikat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnet manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko, Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitla. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tikat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dito sa ngaribo, Arian. In purchase ko nga menti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagkuna nga minaya bariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat gatangag tagawid akon. Napudutan, jak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijabalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaang. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay ngaya nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anya Arian? Mapanta ka din? My love. Ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabalit at damo ilugan ta. Nanang, yawid ko pa ilang tanak yun Tapno, makapasyar mo di balay. Kanuun gayam.
At iti kwarta nga inkarik kada kayo nanang. 20,000 pesos amin dayto. Saan? Diya kawatan dayta, Maksay. No, awatak dayta. Kaslamatan gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramidam. Ay na, awatan nyo kit din nanang. Agin titi kayo ba lang, man? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta diya kayat nga awatan. Hala, Maxi, yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at iti bayad ko, kukuha mo ti sukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Uy, papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpigsa ti Tuto. Ipasyar na ka no ni Labs ko iji balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta bakasyonak pa'y lang iji balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Lugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan dito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balay yo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaysa ka na kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Apa yaya? Mangisaga na kay iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Ha? Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo'y kaskaso dahi dya, bakit? Umay kagitin, ta agpalas tapay nga umura sa tanto ag merienda. Napahan man na nababahay tim sangkot mo. Talagang awan babayin mo, Maxi. Api akas jeti bagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti bagbaga na ka ni Maxi. Kunamatlan asinon amang sersermon itinobyo. Ha? Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laydan. Asino nga minday dya, bakit? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya, bakit ko nakmet? Di mo lumpa kibiyangan dahi dya. Tingit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Ta kayat ka nga arakupan may laba. kaano nga ron ngay nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag ti may papan iti dahi ta. Tadakkel ti magastos iti dahi ta. Iso di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawak? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siyak ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag balin nga agraraman ha? Ta siyak ti kasar ni Maxay. Iso ano siyak ti sika? Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa ti nakirilasyunam. Aniya? Apya di mo yung bagatagpay sukan niyak, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakin ka. Diya kung pagan ano na alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kama titibagi na kanyak. Kas makita mo't, agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din aditi balay mo. Ay,
Jak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Hangam, dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay, ta lalaki ka. Iso ti aking balay iti daytoy aryan. Sigo din abak nang naluna iti balasang pala. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan daytoy a balay. Anya? Iso nga alusan tante agner dito'y arya. Talo awan ni aluna. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man arian. Ni Maxi, adagaya masawa na, nanang. Anya! Ay, kun kay. Ay, da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga rudan. Nanang. Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. San kumanatang kenti ulaw? Anyalangan nga iti ibagad iti tattao no sinaakon. Nakarkaraw amachismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Iswa sinaamon, itatana sa papay. Nanang. Total, saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod langan. Di nakbasta masinaan arian. Adon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslaawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang adagaya masawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni aluna ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, adto ti listahan. Na? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko matin. Kita ang titutal na. Ha? Nagdakalan? Talaga dakal. Bayadam data. Taday talaang tinamnamaag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawa. Anya? Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwartata ngam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwain. Ado man nga ibagbag-amawn. Kagpay sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkadlo taon tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, adu matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan ti agtrabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamu anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito.
Ala nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunain. Una nang, tapno adag luto iti kanin nyo. Kan mangilabay iti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dyan anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay nabaybayag daytan. Dua taon na tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumwara mga raw, tayo nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikitak iti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iji balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak, when no, stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gunay ko, tata. Kasta at imayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak mo tan. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim-ibas pa'y tilutom ang isaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tanay. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la iti linay dayjay. Husto mo't ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay ni, saan mo't akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madinsa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog.
Magnaaklabasit, mabanog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, ah? Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto itinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa itinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, ananang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laang, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali ata sano na dakkel ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mat sikat ay sigod ababaunan ni Georgia. Ha? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na magkabailan taglutaw. Urag luto lat aramida ijay balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo, Janet? Itakit din tasumuro takad na kayon nga agawid di balayo, nana. Ay kawan na. Mala, agkuyog tangarudan nga agawid. Balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balaywan. Nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan ta, nana. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya man babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man tanda pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay uray mo di anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya? Nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kano maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod kasta mare. Ngam siyak. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso pumigsaak, oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot di anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no di anak ko. Barya na lang at isuswildo na kadagiti babaunan may. Iso nga one problema kan kuana. Apay nga asyak ti pabasulam. Si kamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na
Agkab sa tupay katagapa. Dagitan ket saan nga agkab-kabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Anay ko! Nay, saus, agapadan na talaga. Ay, agpinungutan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawa ta napigpig sa kang siyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga, Anay ko! Agram ka na! Anay ko! Ay, nahagtal na kayo man! Anya kayo matay! Gusto na italkunak na! Di kang pinungotan niya! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka! Tapno di ka may ramraman, nana! Timat! Anay! Papanawa mi dan. Nagpunang kami na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlaang na ita Agraraman ka kamain. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada, jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw, agsoro ak ngagdrive, isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan iti logan. Uray jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho iti lugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumuganan. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, yung tadarurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti daw mau, ijay anak mau? Ay, masoronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamag, karibala sasawam mag. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't nalastog day jabakit, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaing ak malama kasuro ang amisaw.
Lungbaak to day dyan na dalugang ko. Ay, masaduta. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag... Kadantulat taa. Ha! Makagatangak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi man iti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada kumakwartak gatang kun. Ay bagay yun na dyan nata automatic na dyan kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay. Gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan da ta ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagiso, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At da ibagamikan ka. At da nga minaglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Jay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni mabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya? Nagap-gapwamanan. Itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain nak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem. Ibayin mo ti aramid mo rohela babaero. Agulimag kakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito si Silet. Dalasam. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, Adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, tikasta, apanaganalos mo. Idi pa ilang gamain nga ipagpagak, asinaamaw na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga balbaliwan nanang. Madamat gayang baromanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa maun. Sinaamaw. Takon sumisyon mo lati ipapainakin ka. Tila maasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutungkan, bimakit pa'y tilang amaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan nanda dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala kasarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? O nusan tate amin ka data, ha? Di mo mat ipanaw da kita anak ta.
Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day jayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohel. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Ington kwan adaman ng sheks mon. Ulit agdalin. Maudin day di at chicks ko. Promise. Ay na, isya. Mala. Uston dalin, wan. Di ka nagsangit. Mala. Umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko na. Asika ti last. Sika ti maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikan ti maudi. Basta di mo kumapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Sikat ay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Sikat ti pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaara matuuray asin. Hello, Janin. Apay nga mawag ka. Adak pala dito balay. Anya to, Rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya kan, Janin. Naladawak anak kariin. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi, ha? Apay napuyatan ka? Ay na. Awanti naramid, min. Jaklaang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Jak kaya't ang malisturbo ka. Alan taamangan numangag naktasawak sa nabali. Agdiritsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapatpatripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya nga tinararamid day kasawa na. Apay ang napuyatan. Ay, makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay ito eh. Awan ka rin ba nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na day jay. Di ura malagpatpat na, gasanda maturog, tagasawa dakit nga ron. Ha? Teksakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditi kas na pampanunutim Janin. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kasala si Kamit, ti original nga asawa. Di namot nga minun ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no ti pudno ay ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti babaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalay sa kain daduma pa ay. Agtang na ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayati agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padakson ni Rohel. Taagpaiso amin nga ibagbaga na. Siyak ti love na. Iso nga itaw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya?
Ruhel, agringkan. Agringkan. Ne, anya to orasan? Alas 11 iti rabii. Ala, apa nga di nakrining nga dakas? Naimasak mo tin tinaturog. Diyan arut kaya madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, tagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apa nga simakit mo tin ti saka kon dyanin. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay No kasta, bawal tibukal ken ka? Wan dyanin. Anay ko, nagsakit mo tanti saka ka. Kat numarigatan ka, magnaw, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang agmaneho no kastoy. Sige, intun bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hagas ka, bareng pumipyan mo damdama, taagawid ako rerabahin. Apa, nakmanin ti asawak no siya kagawid dyanin. Sampay ko matamaawatan nak, Wan. Anay ko, anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anay. Kan, anya turasan? Nagapwa man na naya. Nag-istamba ki di balay ti may saka trabaho akbagay. Tas imuro ti sakit ti sakak. Anya? At tas hindak amay kontra ti sakak. Iso asimuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itahamag ngamin ati sakaw. Medyo limtag pa yun Sige, mangan ka nga rudan. Nabsugak pa. Pinakanak di ka trabahwak dalay. Dahito ti agas mo, Rohel. Agtumarkan tap na agimbagan data sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakit nga rod. Dahito kumamat ti kita ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek nam iti bagim, siyak ti mga asasi kaso kanyam. Way, amok da kita regrigat mo kanyak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, ngam apay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Last day dahin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagita anak takat dya kung ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na nga rudin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagta anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kat patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, manak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan, madamdama, agbabawi kan tumanan. Luklukwen na kalajay asawam anak ko, all-ulawid na ka. Saan matkit di? Tamarek nakmat no sincere pa nagsauna-unohaan. Seryoso matkit di nga agdaw-dawat iti pamakawan no kwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanen. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala, sapay kumbag nga raw tapod now, nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohel, lakay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tagta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mga agpay so dali. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpababanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapnohan nak nga isok-sokat. Ay, nabaybayak ngamin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubing kan agpapintasak. Ne, di ka trabaho akto mo awag.
Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man eh. Pare Dagol, tinagan tumawawag. Ito, Sino nga data nga pare Dagol? katrabaho nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni Pare Dagol. Mapanak ijarwan. Narigat ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaaya ko dyan eh. Agpulasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabawak dalin. Mapan mi kitaan niya gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanyak. Ha? Kat, ag-armusar ka pa nga ron Saanin? Ijay tong. Ta sigurado apakanin nak ni Pare Dagol. Sige, agpulis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madlaki, ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayan man day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo, mahal. Intun pangal daw. Bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto. Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ng tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo to'y ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin na kung dagiti anak ko iya balay. Kunak ngayon nakipasya rida. Simruma manin ti sakit ti sakak kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Tasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti bukbukal. Si Kaman? At angag sakit ti sakak mo kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo dagita. Loka ka talaga, Janin. Pumuspusan ti panagtalinaed ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa yung nagawid nga gingaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman ti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman dya sa kana. Isungahan pa nga makaawid. Insend na mati picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Unak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga miday asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Diyan eh, agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orayin da kong dagitan na ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan na ko dyan eh. Urayan tationg nga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sa hawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom? No maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan eh?
Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kacachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kayat mo nga gawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang amin tibado na. Hamong alaan nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel, nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Di kunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagit anak ko. Apay nga yakas ti pagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas tamaten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Nakasagana ka mangisina ken kuana di naman nga oras. Gitakan! Bagtit day babae dali. Di mo patpat yun day. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kamin, Rohel. Oh. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di da kumamo panawan at alin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasi ka kumamot kanya. Ayaba mo niya shakes mo. Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawandakan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakag. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Rohel. Nasakitan ka no iti husto. Gapoy tinaramid mo. Isaw pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panang kulak. Lipate mo diyagayim ko. Tadan sa bali anodyo na. Simpahang matantipyag mo, Rohel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa din no abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kisisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa din. Ay, di ka parinto mga itisangwanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Ay, basta ti makunak. Kastoy. Napunwanan dyan anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonum kumaday ta baraw. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Angko kayat nga maamuanda nga ag-apa kami, nga kabkabilanak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na dyan amang kabkabil kan ka, tabay-bay ambat kami. Anya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Daanan, da kayo langan ti mangbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa ilang.
Baka kabilan na kayo, Mat. Kasarita yun to hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nangalaam dita. binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibagpagam. Diyay manugang mo, ti isagsaganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak, iso nga isi-isyan naklang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon da jang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya tao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan melata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod daramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tang aramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an naumbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon matlaangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Nay, Beron, apay, anyat mapasmasamakin ka. Ay, masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ngay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayang may disinina Anya, ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging makapasngay ka. Kan aging iti panagdakil ti ubay. Wana,
Ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam nonong. Ape nagimpaki ka. Inakang trabaho di siyudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon kin ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayang. Nagsina kami nga rodan. Wen ngamja anak mo ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo amasikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo Veron. Uray maladaga pa'y laang. Madlawan akarupa la uray ni Nonong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na arabisyaw. Ay, tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita, tay apo kumiitay. Awan ba't intern na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pailaang ngamrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan ba't ni Nunong iti balay da? Adan sa ijay syudad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Dinento ka out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sana balay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong. Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. Katkas anon nga iji anak ta. Imbatek iji balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada gatang da iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala Nonong. Hello, Veron. Apay awanan planaw nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya? Nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka ito'y. Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan? Nagpromise nga hanakon nga kabkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutak pa tatang. Buhay. Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsumblikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada.
Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wanmat kat di Diamok ngamin kat nagnanayonan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina, lakay. Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa, ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay? Apay nga tadtakala nga sumangpat nunong. Di ka man sumanao biron, ta napulot yung ulok. At nakalaban ka. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang urura kanya. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangarunan. Na may kankansan Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam nunong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamat lang tilandli dito kasta nga aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahang ka nga agpanpanunot. Di ka pala sumarna nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si karte bulangit ko. Hindi takan. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, iti syudad, Beraw? Kunak no nagbalbaliw ni Nunong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan la pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga Loko naktumot nga minkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay ayon na kalatbasit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita? Manjakon. Talaga nga panawa kong da dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minen dito'y balayan ako. Ipamaisamkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da dyan anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngam lakay tun. Nanang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanak ka. Apay agbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumat nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kahit asino pa'y sika siyempre. Nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Kastaya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam, nukas dya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manin. Diyak mo't mabali na paayon ti awis na giti gagayim ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridre daw.
Kalpasan nagriyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayam ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa yabaklaak. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema. Tatalaw atalaw. Neveron anak ko. Sa nagaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan nanang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan nanang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pong kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Biron? Nonong! Kunak tupay ka ta si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Pagigyan nga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni ije boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man tinapalabas. Pagpinakawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw ako, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di, di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makilkiligak manan sika. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti na palabas. O niya, agawit ka no malam iji dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malam wine. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Uray kompormin, si kati bahala. Awan manain. Indanon man day anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day anunong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na di anak mao. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot dagiti nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya? Apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya? Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da paylaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol na. Wan balayan. Yay, agbakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manan anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya? Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong.
Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang kami iti dinanak at sininaam lang arunan. Ang mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. O di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang.